Ассаламу алейкум, студияда Ленуза Бурсеитова, мен ве менің зенадашларым епіңізні Құрбан байрамынен хайырлаймыз. Алла япқан ибадетлеріңізні қабул етсін, біз ісе күннің әсас вайқаларына кечеміз. Сергей Аксенов мұсылманларны Құрбан байрамынен хайырлады. Жұмхурiyet yolbaşçısı әркезге бақ, таман есенлік, қависағлық ве ие ішлерде муафақиетлер тіледі. Бу кадими байрам ислам дининде мукаддес ерлерге ажылык экүнленмесинин тимсалыдыр. Бу күнү курбан чалына, бу ыждатлар динimizге сабык кылганларыны таздыклай. Курбан байрам диндарлыкны ве мераметликны, бирлик, бераберлик ве адалетликны, якын инсанлар акында кайгырууну, тарих урмет этилгенини көстере. Бу кыйметли шейлер бизим чоқ миллетлі Кырым ярымадамыз үчүн пек муимдир. Мубарек Құрбан байрамыны бұтын дүния мұсылманлары қайдетелер. Адетінже күнешнің бірінші шәулелерінен диндашларымыз бераберліктен намаз қылмақ үшін жамилерге йол алалар. Дауд Шахалов Ахмеджитте байрам намазына қошылды. Бұнда енді алашықлы күбі бір қажел девамында байрам намазлары өткерілмекте. Саба саат 6. Millet телеканалының командасы байрам намазыны яйынламаға азыр. Яваш-яваш адамлар топлана. Bir kaç dakikadan namaz başlanacak. Bayram namazından son adetince hutbe. Kırım ve Akhyar musulmanlarının muftisi Hacı Emirali Ablayev cümle milletimizni bayramnen hayırladı ve merhametlik hakkında hatırlattı. Eldar Yayaçık 9 yaşlı Ali oğlunen keldi. Her yıl sabahtan camiye katnayıq, başta camiden son misafirlerge anama, kartlarımızga baramız, son burup koy alıp soyamız. Bayram büyük bayram olsa bayramlarga da kol tutamız, yardım etemiz. Kurban bayramı Oraza bayramdan 70 gün keçken son kayıt etilip başlana. Bu gün müminler Mekke ve Medine'ge barıp acılık etkenleri yekün sonuna kelgenini ifade etti. Endi 2 yıldan beri pandemiya sebebinden acılıkka barılmay. Ama Kırım musulmanları bayramının güzel anelerini küteler. Her yıl bu bayramda beraberlikte birbirimizni bayrammen hayırlayıq. Evet, anamızga, babamızga, bitalarımızga, teyzelerimizge, dayımlarga barıp böyle bayram soframızda konuşup birbirimize sağlık dileyik, uzak ömür dileyik. Böyle güzel beklenilgen bir bayram. Allah kolay gelsin. Bütün milletimize, bütün Kırım'daki yaşayanlara, herkese bayram hayırlı mübarek olsun. Ve bu bayram vesilesi elbette ki bol bol dua edecek. Bu beladan, bu marazdan kurtulmak için Allah bizlere yardımcı olsun. Hepimizin evlerimize bol bereket. Muftiligimiz Kurban bayramına bağışlanған toplu kezintilerini sınırlı etmege karar aldı. Tek bala programmalarını geçirmege ruhsat berildi. Ve camilerinin azbarlarında tek 50 adamını toplamak mümkün. Epidemiyaga karşı çareler hepsi de kütülecek. Kırımda Kurban bayramı birkaç gün devamında kayıt etilecek. Dawud Şahalov ve Akim Bekirov, Millet için. Bayram namazından son musulmanlar Kurban bayramını kaydetip başlaylar. Bu mukaddes günü esli başlı adamlarga musafirlikке barmağa adettir. Bayramның birinci günü rahatlıq günü gibi tayinlendi. Koronavirusnen bağlı sınırlanuvlar sebebinden sofralar başında en yakınları toplanalar. Mevzuna Ayşe Şulakova devam etti. Allahumma inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. İmam kollarını көтеріп dua оқый. Саба намазından son İslam Terek rayonunun Yerçi köyünde kurban çalına. Her şey İslam dininin şartları boyunca mal sağlam ve 1 yaştan büyük olmalı. Kurban bayramga 7 koy hazırlandı. Elbette iş adamlarımız ve cemaatimizin bazı çoğsuları çareleri yoktur kurban çalıp kesmege. Şunun için onlar bizge rica ettiler, ısmarladılar. Biz azbarımızda bu kurban mirasını alıp barmağa boynumuzga aldık. Koy eti 3'ke bölüne. Yoksullar, komşular ve kalganı korantay için. Yerli cemiyetinin falcileri etnen paketlerini ihtiyarlarga, sakatlarga ve komşu köylerde yaşayan fukarelerge darkatalar. Kurban bayramı mübarek olsun. Allah Teala sizge sağlık, uzak ömürler versin. Sağ olun. Haydi bayram olsun. Sağ olunuz. Allah razı olsun. Kurban bayramının birinci günü Kırımda rahatlıq günü dep ilan edildi. Bu günlerde her bir kişi öz evinde çokça musafir toplamağa tırışa. Ama Covid öz kaydelerini belgiley. Bu sene sofralar başında en yakın insanlar. Maşallah.
Бүгінгі күн Мамутовлар қорантасында бөлешен ве достане мұйтте башлана. Балалар, торунлар ве торунчилер ен сайғылы сефае қартанаға тізіліп келелер. Ен кенженің қолында Құрбан байрамның татлы тимсалі. Башта дуа оқыла, тек бұндан сон байрам қавесі içіле. Ашханеде есе бұл вақыт милли емеклер пішіріле. Әрбір мұсылман қоранталарында олғаны кібі біз мұсафирлерге қуванамыз. Торынларым, балларым епсі бұйық ве бол софра башында топланалар. Құрбан байрам мұқадес ерлерге аджылық екіленмесінің тимсаледір. Ама коронавирус пандемиясы себебінден 2 елдан берлі аджылық олмай. Ама топлу намаз кечірілеуі ве жамилердің азбарларында балалар үшін кечікче байрамларны кечірмек мүмкін. Bayram sebebi hepimiz çok bol dua etmemiz gerekir. Milletimizin hayırına, bereketine ve geleceğine, ailelerimizin çokarmasına, ballarımızın büyümesine, ösmesine ve en büyüğü de kazasız belasız ve bu hastalıktan tez vakitte kurtulmamız için dua edecek. Bayram hepimize hayırlı mübarek olsun. Халк йырлары, жошқун қайтарма мирақлы мұсафирлер. Бұтын дүнияда яшаған серчилеріміз үшін 2 саатлық тойғын байрам программасы. Ве бұл Милет телеканалының Ве Ватан седасы радиосының жанлы эфирінде. Милет телеканалының адындан Құрбан байрам үле хайырлайым. Біз балабан байрамларына телемарафонлар шекілде айдынлатамыз. Бұл ішке аман-аман бұтын каналымыз қошыла. Біз ве халқымыз үшін пек мұйым вазифе. Эм байрамларда МДР күн біздің телевизион тақымымыз дайыма сізнен. Біз енді аман-аман әрбір қырымтатар қорантасының азалары кібі олдық. Сіз үшін, милет үшін çalışамыз. Олачақ аналарға балаларны ялғыз тербиелеген ана яда бабаға төлевлер ве оқу йылындан алдын бір кере берілген пара. Русия президенті Владимир Путин июль айының башында балалы қоранталарға қошма ярдым ақында эмир имзалады. Devletten maddi yardım almak için endi Cumhuriyetinin nefaka fonduna 40 binden ziyade ariza yazıldı. Bu haqda Lev Xamos. Дилера Джилилова екі баланың анасы айта ки оларны мектепке hazırlamak үшін ер біріне тахминен 25 bin рублем масраф етмек керек. Devlet başı бережек паралар аққанда ешеткінінен қуванды. Бұл біз үшін бекленілмеген шей oldu. Госуслуги сайтында ариза келді. Оны resmileştirmek de pek kolaylı oldu. Şimdi her şey internet yardımının yapıla keldi. Mağa ruhsat berildi ve endi 16. күні beklengiz para kelir dediler. Tamam mektepke az kalganda pek yaxşı. Президент Владимир Путин июль айының башында 6 яштан 17 яшқа же балалары олған қоранталарға бір кере берілген қошма төлевлер ақында эмир имзаланды. Енді Госуслуги порталында maddi yardım almak үшін ариза resmileştirmek imkanı peyda oldu. Тек бір шарт бала bu sene sentябрның 1-не же 6 yaşını doldurmak керек. Menimce bu pek yaxşı yardım eğer mende misal için tek 2 balam olsa kimerde 4'er, 5'er ve bu pek gerekli paralar olur de belleyim. Bir kere berilgen tazminatlardan gayrı er aylık төлевлерде баруларны olacak analar ya da balalarını yalnız terbiyelengen ana ya da babalar elde edebilecekler. Balanın yaşı 8'den 16'ga olmalı. Бүгінгі күнде Қырым Cumhuriyeti boyunca Rusya Federatsiyası nefaka fonduna 41 binden ziyade ariza keldi. Emde bu tek arizalar, balalar bundan çok olganını anlayımız elbet. Umumen tek 2 hafta devamında endi 18 bin arizaga muzbet cevap keldi. Bu tek 2 kategoriya boyunca berilgen төлевлер tolu olmagan xorantalar ve olacak analar. Muhim şart kelerinin kolemi. Qaydeler boyunca keler yaşayış ücretinden ziyade olmamak gerek. Bu ise bir adamga 10.998 ruble. Birinci nöbette bu төлевлер keleri az olgan qorantalarga berilecek. Bu qorantanın kelerine göre belgilenecek. Eğer böyle ak olsa ve hepsi şartlar becerilgen olsa, ücret gelecek aydan başlap berilecek. Muzbet karar çıkarılgan son. Nefaka fondunun malumatına göre böyle para almağa keleri az olgan qorantalardan 26 binge yakın bala ve tahminen 300 olacak ana istek bildirdiler. Maliyevi yardım avgust ayından başlap berilecek arizanı noyabrның 1-неже yazmak mümkün. Elmas Ablakimova, Lila İslamova, Ayşe Şulakova, Daud Çakalov, Hakim Bekirov ve Aziz Nimetulayev. Millet için.
Қырымда шефтали пышты. Мейва жиылуы Ақмечіт, Сейітлер ве Бақшысарай районларында башланды. Енді 30 гектар ерден 57 тонна шефтали жиылды. Бақчада мұхберіміз Дауд Чахалов болынды. Бу Бақчасарай бағлары. Мында чешет өсімліклеріні асырайлар. Юзумден шефталиге же. Ольга Соколовская 5 жылдан берлі пішкен мейваларны жия. Шефталінің бірінші жиылуы бұл пек мерақлы ұштыр. Сен ершейні аңлаған жене жимақ керек насыл етмек ұш біте. Біз бірінші кере епсі шефталілеріні қопармаймыз. Терек үстіндегі мейвалар епсі бір кереден пішмей. Шунын үшін тек пішкен мейвалар жиыла. Ве бу иш бір қаш кере япыла. Пішкен мейва пек назик ола. Оларны ezmek олмай. Бақчада шефталінің 8 чешіті бар. Ең эвел пішкені фаворит. Ең соңкесі золотой юбилей. Шымды біз жиған шефтали чешіті Sunrise деп адлана. Біз башта ең дүлберлеріні, ең пішкенлеріні жиямыз. Қалған ешіл сойлары есе пытақларда қалабе соң піше. 60 гектар шефтали бағы. Бар суы қолғаны себебінден берекет жиылуы тек июнь айының сонында башланды. Бұл кечкен сенеге баққанда біраз кетче. Умумен мында 250-ге яқын тонна шефтали жимаға ниетленелер. Оларның бір қысмыны қытаға yollayacaklar. Мақсулат башқа ерлерге yollanıла. Тахминен 50% ярымадада сатыла. Қалғаны Краснодар ве Москваға кете. Берекет жиылуы Ақмечіт, Сейітлер ве Бақчасарай районларында башланды. 30 гектар ерден енді 57 тонна шефтали жиылды. Авада әлбет өз денішмелеріні қошты. Doğru, gerçekten bu sene keç soğuklar oldu. Böyle uç dalga korduk. Ama bereketinin küçük kısmı zarar kordu. Kırım'nın şimali tarafında. Esasen epası teritoriyalarda şeftali saçılgan yerlerde böyle mesele olmaz. Bu sene bahçıvanlık sahası inkişaf ettirilmesine Cumhuriyette 446 milyon ruble ayrıldı. Kırım agrarilerini 1000'ge yakın tonna şeftali jiymağa niyetleneler. Дауд Чахалов, Айша Шулакова, Версен Фукала, Millet için Бақчасарай районы. 5 миллион рубле топламақ қалды ве Ақмечіт Сакинның жаныны құртармақ мүмкін олажақ. Доғма дискератоз, бұл тері хасталығы бойлы диагнозны Никита Тулбуреге 2 ел әвелсі қойдылар. Бұтын ері қотыр яра тенінде сиярынтылар, зайф иммунитет ве оғланчық үшін ең қиын шей бұл дор дивар ішінде қапалы отырмақ. Яждашларынан конушмамақ, баланы тек кемик мейі қойылуынен құртармақ мүмкін. Бойлы әмелиятның фияты 17 миллион рубле. Айле ве первасыз қалмаған адамлар еллерінден келгеніні япқанлар аққында біз амлев қамыз. Машалла, балам. 4 yaşlı Nikita Tulburi anasının beraber bu hareketlerini erkun yappa. Ağız çaykalığı, seyirıntılar ilacılanığı ve gerekli vitaminler içiliği. Bu ende onlar için alışıklı şeyler. Yani anda biraz tiysen oldu. Tırnaklarının de meselemiz var. 2 yıl evvelsi hekimler Nikita'ga dehşetli diagnoz koydular. Doğma diskeratoz. Bu seyrek teri hastalığı ana baba bitakar babandan keçe. O zamandan beri Sabi'nin alı ağırlaşa. İmmuniteti zayıf olğanı sebebinden oğlançıq yaşdaşlarının konuşup olamay. Bala bakçağa katnamak yasak. Onlar hatta azbarga seyrek çıkalar. Çünkü bir yuhma haflı. 4 yaşlı balının çekisi 13 kilo, onun öz diyetası var. İlaçlar satın alınıvdan gayrı onun ana babaları hafta oğlunu klinikaga alıp baralar. Anda analizler tapşırıla. Burayda tek buna 10.000 ruble masraf etili. Бойлы ятı biz her şeyini kontrol etemiz. Trombositler, leykositler ve kalgan analizler. Konkret tedavilev yok. Tek eğer analizlerde bir şey tapsalar, o vakit biz ilaç satın alamız. Kanında mühim elementler, leykositler ve trombositler yeterli olmağını sebebinden immunitet pek zayıf ola. Neticede kan koyurmay. Tek bir çare kemik miye koyuluvu. Can kurtarılığının fiyatı 17 milyon ruble. Küçük balanın ana babası için bu pek büyük para. Ama çare var. Alyosh adlı hayri fondu küçük Nikita'ga fırsat bağışladı. Ameliyatha indi 12 milyon ruble topladılar. Da 5 milyon yetişmey.
Для поиска донора костного мозга Кемик мие донорыны тапмак үчүн трансплантолог экимлер махсус регистрлерни кулланалар. Никита үчүн милли регистрде оңа келишкен донор yok. Стефан Морш адына халкара регистрде огланчыкка келишкен донор тапылды. О 90%дан зияде келише. Шымды бу донор азырлана. Пара төленген соң бірден трансплантацияга кечежеклер. Агырлыкларга бахмадан 4 яшлы Никита Толбури. Аят север ве фааль бала олып Осе. Бу сабийнын ана бабасы умют этелер. Уларнын эвляды тезден. Башкалар кыбы яшдашларынен конуша билер. Бала мейданларындан ойнар ве онун эсас арзусыны амелге кечирип олурлар. Бу футбол ойнамага огренмек ве келечекте ахыхый футболчу олмактыр. Никитага ярдым этмек үчүн 9112 номерине СМС йоламак керек. Анди истеген кадар садака парасыны кайт этесиз. Бундан гайры Алёша адлы Хайрие фондунун сайтында Никита Толбурянын ресми сайфесине пара йоламак мүмкүн. Лилия Ислямова, Дмитрий Низовой, Миллет үчүн. Милли телеканалының командасы эркезні Құрбан байрамынен хайырлай. Евлеріңізде тіншілік ве аман есенлік олсын. Біз іле олыңыз.